Nimega sana mutegeri wa Meru TV once again. Good morning. Na karibu sana kile chichigeto kia bidatu kia Meru TV rukiri ntukune ya Jumatano atariki 14 mwezi wa 10 ayuma mwakeni uyu turi wa 2025 ukari atia ani muthoni wa kiramana ntina nchomana nti ukora baba na bikite bwena kamenyera na ndina itomi nkodo abya kuba kwithira nkimuchokeria nkatho kama kawaida nteni kamutambone twina mtu atumenyerete kwithira twinwe au kaita ko kaita na twenda kumureta kaita ko kaita akendete na mira na kumba kwithira aito kunurira bura siasa achithirite chigita na mbere county ya Meru na kinya ome ya county ya Meru rikana gututhia tureke mitandao yote yo kinyanire Facebook Meru TV Kenya, YouTube Meru TV Kenya, amana kinya tuthia tureke Signet na Pang Meru TV. Rikana namba yetu ya kuandika SMS ni 0748 918 901 0748 918 watuma akiuri yaku kino kwenda kuria no kethira ukichokerwa atuma message ku no komba kwithira atukimithoma au kiri Meru TV rukiri yorenye kurikana ni wambeta muthoni wa kiramana yakwa yatira chincha na raya chincha nkethira ngikwira siasa no kachetete na mbere na kumba kwithira chikimata account ne ya Meru na kinyanthiguru ne yetu yonthe ya Kenya ntamenya akethira kakaita ka siasa komete kwithira gaikinya no ntukweba bakua antuba one term isiasa ne bare antuba two term bate siasa ne kuba ku antuba two term isiasa ne bare antuba one term bate siasa ne kunende siasa ache one term na two term ichobete kwithira chikiwata monki sana na mno au county ne yetu ya Meru arebetkeria atumbe kwithira tukimurika county ya Meru muno na no tunende akinyona au county ya Meru terero Mount Kenya anono kidhure kindikio mbetu kwithira akiumana nende turikiringa siasa turiwa for the sake of mwana wetu kithiro kidhure kindiki ebu tuseme two terms teni kuwa ni mamba tongere wetu mbetu kwithira bakiwa lakini twena mbwirimba sa mutambone akendomba kwithira aketutethia kwelewana utukunira mantu kathomba akenda kinyarira tuwita na rao metukiwa two term na one term tumenya ni bibyongwa atukumba kwithira atukiwira karibu sana mbwiri akethia mutegeri wa Meru TV kenda tumba kwithira tugita na mbere Mbega muthoni kankethie mbere mankethie mutegeri wa Meru TV aretegerete yes mbuga yangu chokinya nkatho muno ntenyaba Murungu twakanya kari na ruo muthenya na ruo no tubochemania na ruo na ndikenda tumba kwaranira turi amu tore monyo chokiria nkatho nyombeje onga management nyombeje no tumba kuona kwina wega kana ikubui kwithwa tukera na iria tukendo kitawa Meru na twibera nthiguru ria gwita mbere kinya muno turi ya guchokiria nkatho presenter wetu rogerete kunthurania ntutu chonde cha mithemba na mithemba yes nikenda agatwarithia ora nthiguru gwita na ora county yetu gwita na nara rangi na ithomo na mbio na mbibia na mbio nuko na matoi ya mutajengi yonthe ahora komba kuthwania yonthe kamugaibwaga mwathani atiteithie tugwatanire umemu ndentere kigiri ya batu teka twina umemu mume buraburo ni guchokaniria na tukara Murungu nete mbere aitutethagia ikenda tukomba kwaraniria na tukomba kwikamna turi amwe karibu sana wiki kiumiga kukira weekend kwe kari atia mburi tuteriana na wokira atia uri ndi sasa wene mwathani na peteinya antunya kuri ndariungirite onyombe yes no ndo mamantu fulani na naruo kona turoku kairi yes tukigeria gutethia antu betu ba Meru na bakenya yonthe aba tuthikiritie kuga inkatho na tune muno nya Murungu kuthwa pete kanya kuga kuthwa ndina pia ndina murugio na inya na mpau menya bakoranira na member kana antu betu ba Meru yeah thank you very much county ya Meru kwithirete kwina siasa chiwete monki mino chia two term na kinya atia one term kwebo bakua two term tumiwe ni ake no ntubakithure kindiki iyaka itinkorone ndikanwe ne tumiwe no nto itukwenda kithure kindiki bakuthira atichuni kanya kawe ukiakwigwa ukiakurikana miario ya Oburu augire kithira bakara ni na thirikari ya Rais Ruto akethira bakethira bekara thina baua untubu kwandikika ono mwankabe kira wirane abwati ne ndigitikia deputy president turone 2027 akibati kuba kuthira gikininkiro kana gikiuma kirutere arura rwa ODM na kuma unende siasa achia one term na two term cheta na mbere na kumba kwithira chikiwata monki account ya Meru kwa thuri murongene seneta wa county ya Meru no bakwithira kibikanwa akiwa kiri muchemanio no yumwe kaita karatu kuwa one term iyo tumenya tuwa one term kinya kindi kyake tiro lakini nende no tubwa kindi kyake tumba kwithira atuki watambaru thirikari ya Rais Ruto nukona yaka kindi ki akethira kirukirua kana
nagi kwandhi akiri siasa cha 2027 itukira tutaira muno nira twambire kugaona tamuna tutamu kwaria is very true. Yes. Kende keno regeru language ire kana mwario kana mwerekera jo mantu ya jukuma nara South Nyanza muno jo jukuma kire oburu no kadikira no kugora jo gwita bali uga either bedo bedirikali kana ba form dirikali na ndo odikira lwalero lugweru ne nyamuno either bedo bedirikali na kana ba form dirikali. Yes. Bedo yani bedo dirikali mpaka ita president kana bedo tu mpaka ita president bedo be pata ni paso dirikali leo ni kwa nini mpaka baba na muliko munene muno ki president. Yes. The president no mwanka balance between Antuba Nyanza na Antuba bakindiki kana namuna kindiki no tinya to kana ya kindiki muno lakini surprising enough itwene kindiki kaide de kaide ale kono ntuna na dhuri na yumbe more than 24 MPs. Yes. Kintu kila tuita popularity kana kintu kila weja kyo that is. Yes. Bila weja bin the box in the Arabu kalindi guru no kuonekana yeka igiterere gachagwa na lina popularity na nyana ndei nayo nayo ntuna tikire itani gira kwenda kugara kwenda tuteka muno etuba tuteka ntuba banyata idea yao yongwe mbio imbi bakwenda jonduka jomba zikira baina division but andwa batikwa lyomu netuge yo compare muno to nembere batira jagwa tuke ba ukaliate nuke jakwana lwalia lwa wanga lwa Gladys Wanga alienda kugwatanira na Ruto otego orengo na kwenda orengo no buru na familia Raila iba kwenda guchirita itakiri lwalia lwa uru amino wetu uru ba Ruto Ruba kugati where ali part of Nyanza ali part of ODM iba kulega bati gwitikiria na tukataka kuna group ila twali itakumenyeka itakiri ikaendi atia kuna group hii na Ruyas yani na Ruos in ODM this is one team kuna timu hii iongoze to ni family yongwa ya Raila bakina aenda akinoburu bakina Wini and the rest lakini nakwenda nande atwa ministers bara baduri ni president Ruto no tubwa bube bwa Raila na bopale o now atwa padirikali kwa tuika Raila kulegana na dirikali Ruto atwa baduri ministers bageta saidiriku iyo tubati utega bageta atia atwa bagira baba na Ruos babali tuina kinesifuna tuina kina bobo ora tumuita hata uro bakasi babu wino ana tuina kina ososi grupu yote nayo ODM na kina na baba kibakusi grupu yote ile ODM lakini bate inside the rural community na nukona di grupu jirenda kwa kitatu wa the rural community niba kwenda kudidia kana bongo setu njera ila na wa kila tukadidia tukenda atwetelete tumenyatiri family edwa family ya ila yongwa edwa ka take the position you control ODM. That's one thing which is waiting tukenda kuona edwa bakaba bange kanya the outsiders who are not in the rural community fraternity edwa bakai wakanya barungamira dirikali na tukenda kuona nandi nabo antubaba nabo edwa baka support president Ruto kana batimu support na antubaba bakayo support president Ruto bakiuga pale ndagite kya deputy president it is very likely Ruto no abetikirie but kwina mantu yange ya kumiraja ugo twikiri bakiuga boye kama ugate bo Raila na tigira uga asire nenya ugo no igiru buga bigite statement bikumira auga wewe ngwa utiro barikanira na dirikali bauga ati ODM itirungika muntu kigitiga president na iba kanushir bauga bataugo na ndia kila ino kuga bakiuga ila bebe dirikali ba part of dirikali so no kwa niba kwenda form dirikali niba kwenda kuibura baimbio na ino kikuligali ndio ila ba form dirikali kana bedo pale oku now one thing which can happen na ila Ruto will compare the people kaka compare the numbers ila kina
our brother Kidiki. Tuone na tubangana idamu. Influence iraina in the country. Influence iraina in the block. Where umite dwane kaliore kali. Na atu bai mujukiatea in the country. That is why nukuona our MPs they are doing good because it's our brother. Nukuona bagu dumo pluralism mono. Very good. Bagu ita direction de. Yes. Bagu dia trisi kuona ito Kidiki dwa kunoa kadi dia te. Ku popularity aina yo kuyega atonyora bakwenda. But unfortunately tukauga utu iti utonyora kubati utonyo. Influence yo etira kinyale bati ukinya broke. Yani ndienda kugetia kinya ala kachagwe we mukinyite na ala kwao. That is ura niwa mura kingpin nale. Nuno kumeyotumba kwa deja kachagwe senturu mtu akudikira. Ko winya batwe atugetu atire kinya masitu bachuka de mtu wetu. Tubajuka le Kidiki nyatu at least. Owo kuga bakiuga owo kuga kaduli bakiuga. Yeso hasan. No miru. Na inya bano dra kanida turele miru. So ito bachu menya kia let me tell you kuja kuona giti ya deputy president tuje tukaro ya ukiona kaire 19 ngana. Kikija kurumiru kiagerwa kaire I don't think ndiye kama dilita myake ngana. Tije ile tukeja kuona opportunity jeu. Na bangi na bote kama atu tuina teka batu tugati batu tukenda. There are so many tribes. Yes. Baba chita hapa Kenya. Bakwenda gitiki nyamo. No tuba tukenda. Yeah. Now mbwiri ntichikithira wewe ngwa ukiriki na mathwani yaku no witikia kithira ruto nombe kwithira akirukiria kana akidrop kithiro Kindiki akayuke mutungiria wa ODM na kithira no ombe kwithira akimurukiria ni bibyo ngabyo mbikio karika nyuma ya ruto kumba kwithira akirukiria Kindiki. Politics is about mbetiro. Utugutikarika. Ukeja kudura mtura bambanirije no gachagwa na kumbo mutana na ija kamunindi in the next elections. Kinya Kidiki no amutige. Wow. In politics butido kuna muchole na butido kuna enemy. It can depend na politics ya tukwe urenga cheza. Wow. Cho chezera boga you are friends. Cho ureko uchezera boga you are an enemy. But it doesn't mean you are enemies forever. Kini siasa tuti muchole na tuti mundu. Tuidhura tuinde tuliau. Kulingana na situation yurekeja ukamuchole. Kulingana na situation yurekeja uwe mundu. Okay. Yeah. So Kidiki anything can happen. Kulingana na dictation of the day of the time ila tuite yasiji ichika dictate mwaka judo tigere jumuna kana niariri ijuju ne ka dictate politics je Kenya na Kidiki uregeta na mono it can depend ura antoba Mount Kenya East ura no baka appreciate ya Kidiki. This is one of the signs to play Kidiki kaleji. Yeah. Okay, nibega sana county ya Meru itonete tukiringa siasa mmoja tu tam na one term na chanda chambirite kuwata monki ndira kutika Kindiki iyaka obika kwithira akirukirwa Rais Ruto bakwithira gichala munini ungi 2027 county ya Meru where are we? Kisiasa cha tu tam na one term. Ndene Meru kulingana ura kugwita anti babati utaka bwega Meru ikaraje kiri one term itato tule kwa the truth nani tuto ngo tukwenda kwa lero kana tugwiria we don't want to make anybody happy we are talking the truth Meru kayo change the ground ni kudwari one term na ugetira akira tunao tutonye nabo na tuinabo their brothers and sisters friends but tuinabo even in this town nugateka ukigwa ni kwa one term but I'm saying in politics just ndukumuna intukuinge mono it can even change within seconds. It doesn't mean you have to go one term. It doesn't mean you to continue to be one term until 2027. Anything can change katika na ngugiro kuone kiendelea na ndene Meru County ya mono ya empowerment ni kuchinja ni kuchinja something kulingana na ura tubetite mbere mbai gachinja jontu antu bai na dina tu bai kuina poverty kuina dina mbeche in Kenya kuina dina mbeche in Meru na antu bate kuitikiria mantu yo kona jama na antu balitikia tu kona maina tu chilingi ngiri mwe 500 muntu onega kubura kantu kakule akira so
na atu bakona ibakwewa ibaweza bakaewa empowerment bakudida something this gitu kiringa kugwedianto na atu ibangwitikira no that is why I'm saying inyabanda ugameru ne one time ura tuitite ngugire gaitika kulingana ura tukona to ba achaza baba ura kulingana game twire gachezo chesiasa kwingi mwe gachezo chesiasa tukinya 2026 gatigati merionde idure kwa tutam na nyana ndino kuwa ne tutam no kuwa kwino sauti taka kuwa no kuwa sauti chie kucha tutam because ukaja kuta mechema nene empowerment no kuindira tu baleja bakiwa one time lakini bakimba kuwa bakiwa one time I mean bakiwa two time that means politics is about change in politics you can't depend on mecheza huo no roka play so it's likely tuli one time wo with the two time inyakethira siasa ni kuringana na bora wa michetha Mr. Mbwiri anukona yakaba atukinya tukiwa two term kana one term tukua ikiuma nkoro ne chetu kana ibura tu force kana atungiri betu botu sukuma kuwa nukona yakaba atunende ebura kithira tugitikanire kuringa sikuwa siasa cha two term tuko batu tuikimburengo ya two term turi amiru tuikimburengo ya one term ni atungiri abo to sukuma kwitikiria two term kana ibatu tunga kuma nkoro no tuwitikiria antu kulingana na antu urabale antu ibainyiri twe ne dina na antu batikumba gwichwira nteto batikumbochia dia baibo bagora bakono tune riga kinde ko dictatinande ito delitro manira bakona that is what antu bapa ingi ibakwagira nyinto bibi kudidwa neki bale enta something to eat mtu arenda kiria kana kawe na we bakale ya jage mwaka utokinyeti yo mite byongo byantu kulingana situation ile kali niki utuma kuradi nyaba kerwa into kuiba kuiwa manto mingi muno obi manto ya madongi muno na ya mega no tubadi nera tubaina yo batujona ba jatu to nyankoroni for example no kwaliba kudizirwa barabara lakini wataka ukona barabara ite kungujia mtu Jauh dia tahu makan nata no dia kuguin. No tu makan nata no dia aka na kulira kana kau kia kule. Na pale na njewe. Lakini mura barabara ukamura barabara au ni barabara na iko lakini mtu la tindio nampara na lale nayo. Which will not make him happy. No kwenda utonya kuira obu no kwali no bu dia madua tumba kana economy kan dictate manto mingi mono. Economy kan dictate ura tukalinga kurei. No tutomba kula kulinga na kiongo tukaringa na bila tukarumwa. Thank you. Nibwega sana. Kindi kuthiria mwaka yumaro bichine ya munini wa rais. Meru ni bituonete kuma kiri kindiki atwa. Meru katuonete ni promises. Promises after promises. Na ni kuona tinya kindiki yake tuonete tukirwa promises nyingi muno. Ile ikuja lakini kwino stability na kwino itirambini na kulimwe tukona lakini tutamenya ika complete so what I can just say katwe teletonira tuambie tukona barabara ilio itukona tu promise lo ni bridge itukona tu promise abe amonda na dhoko ka koromone itukona tu promise level 6 tu promise duration ni tu gitare la kindiki katwe teletonira exactly ibi tiugo ebe igeta bwega na nioko na mazu ya mengi ja kukura tuone ja Meru County no development ile ku nyakuni yakwijira ki promises kule kiwombulia niyo tubati ujategera tuone na kuimbito a promise imbi yongwa what is the difference kumegita leo turali na leto akinyalande imbito akibete ka imbito gona what is the him imbito ga kibekti wachibi this time around abunge ba county ya Meru bebwithe michemanio ntere mwanya bakiringa siasa chia tutam na bakiwa bo abagetanabena kukwatira thirikari ya Rais Ruto na munini wawe Kithure Kindiki ni thai batabuthe kibumbere ni thai ni thai bachumirite na kumba kuthira bakithilunga all over the constituencies want chietu abaketuringa batukiringa siasa kana bakutira mantu jegi siasa tutam na bakiona ni kuwata mbaru thirikari ya Rais Ruto mantu yo bataya butha kianyuma no tubabirite kubuja thai kitu kama kila tubatikumenya tubatikumenya ndezi Raila ni ajitana mantu mengi muno no tu kumenya exactly political line kana political hango kana political digini kedwa itikaka kenama na di nyantu baba nyaruto wengo the president atira make sure kana atira omba kumaniji siasa yenye amenya siasa mwerekero ya yuiku
Kiondu kia mbere era reje no ra asetete bakethwa baina Raila in this political field. Neje bakethwa baina we na akamuteithia gutwa pata ni paso ODM na ODM nuje baina 6 million. Kuna akaliteje kale kite basket ira ntwamwe. Unfortunately Raila passed away before that thing was fulfilled. Raila na passed mbere ya tutialinga kura cha 2027. So ikuonania Raila na affected politics cha Ruto munenya muno na Ruto no kukonena na kayete kairi on the drawing board kara chokete kairi kukedia kudida gutonge kwereka chiaso no regeta kairi na ate wenkana ino kuonena na chwete ajumbe bombulidia muno bamiru na ba Mount Kenya na ba Mount Kenya East na kugedi kuwata members ba parliament barakomba nikende bamugwate na ndi kwara ini chiate engina ndi without Raila na niyo kuona niyo tuli nandi tukaidia kuanga kana kukana siasa ya Miru kana siasa ya Kenya ikita isindiaga president but without the former prime minister na niyo kuona midhuru kwerio na uraga atezeka na uraga mbeba betu mwambote the president na president no kubao okay no kuwakana simichemene timo kama kuwakana and it is funded mweno mwaka udo finance Ijo kwa nani ni kudiruka ina blessing ya president. Yes. Na kia deputy president. Kindi kinya walio. Yon tunandi iji kiasa nengi imundi yengi kana direction yengi. Kiasa tuidita kujukia ile jirire katikati tutirali nayo. Direction hiyo jukitu tutirali nayo. Na ndika tugajato na direction hiyo njeru without Raila igeta itatia au the president andunit na MPs beto bakando situation hiyo atia itina Raila in politics. Okay. Yetu eterete kuona ate twinka ni akenya bondi beterete kuona kiasi gigakarate yeah Otwira thirikari ya Rais Ruto na Kinya mwaka nyumio kidiketherite ari wathanine county ya Meru kira tonete ni wirane after wirane mawirane kathumba twiri barabara ya nithi kwamba kuendera cha nithi ikethere kibuitho kuna thoko irigiri kumba kwithire ako gakoro monene bandu county ya Meru na katurigirite kumba kwithira ikethio city oya brato mbere kwithira tukirwa state launch ne wako Meru oya bro wa promises after promises ile wirane ile mawirane yayo nthe ya kwamba kwithira ya ikinyanirwe na ingwetike nende akinya siasa ne twete tukatua mutongeria au autire indirenda aretine indabwithiri ona una mpeni kenda boba kwithira nkithirikiria kana nkibuithia bungi na bungi nende tutieri mwaka yumwe na mieri mekai muno tumba kwithira tukiambiria kuringa siasa officially entuko ira itiere mbere to mbere kuringa siasa ndukona kama wirane yao ndia kwamba kwithira yekinyanira anchokirwa kare chokere mantwara ira mantwara ira yo jateje mawirane jaja kinyanira jamoja mingi muno Jondu ya kare ukinyanira politics ire bakwenda opure gitebwa no mwanka project irigwe for example kwa wetu na kwina mujumbe centrement wita Kirima mheshimiwa Moses Kirima Nguchine no centrement ukaja utaka undukura duteture na rami gutera miture centrement tikaicha ukurukira lakini ukaja utaka nandi kunera mije kuma kwa Coca-Cola igaitiria ugeta kithaku ikoma kithaku itakaderi umakaderi ina bagunto gwita kwa mariene takenjo kuma kinjo anta gwita kweta na kuma gwita kamba yunira miemo nandi ikuthithwo na ore tukwaria the engineers on the ground akugeri ukuoneria what happen arabu eta kuna barabara ingi kuma Kariene gwita Kariene ikoma ugeta gwita mbwenjeru akurukira ugeta kidrone that's another road ukeje kuma ugeta kule barabara ingine kuma gwita kwa Kotirengo ikuma Kagume geta Kotirengo nengi kuma Kaguma gwita Kariene ni ujuri I'm trying to say this barabara hii keyo kinyegi tera kulinga kula 2027 itio ujuri tukadwa twena ukadwa kwene inya muno kwiria kwa na stand yantu kana kwira antu ni atazirikali dideki at least ukira kuona ekathithwa the president na committee yewe na ajumbe batu inabo no mwankabageri juu chini at least project ikizo ikujura ezo barabara je ugatia centrement ni bati kundwa chujuri because utukomba kueleza antu imbetomete barabara ikizo ikujuri tukafuna kuri nyengi university tora mariene ato makenda kumimbi tumete university wewe kalita gitare unato ndeta kulinga kura alitoba tato nyaku kindu kumba kuja kwa affect serikali mono na ikiko tumankwira uni kuona je serikali
kulingana na gikuo kia Raila gikuija ikageria by all means if possible na tuembeja na lega atwa kenda most of this project ili promise tanto ili mchambiritie itekayo kuja 2027 itiyuri because it will affect the people. I mean not only the people, it will affect the campaigns the president na kiajumbe baba iku tutiba kwamba kueleza tumbie yongwerio utiba kwamba kueleza tumbie tumire project hii na kiambiritwe ile kakungana na ndiro mwaka kuchwenjire chonde ile komba kudigwa na Nyamero County kinya Nyamero County ngabana Meru County wengwa kinya boba keba bana situation yu kinya ngwe tinga tukadi ni Nyamero County mali tukagiria kuone nyoja kadi but what I'm going to say is this: the government must put a lot of effort effort no mwanka ije na nya MPs betu they must stand with their 2 feet bone at project ile kikwao teka dogo settlement ndogo ne kudigwa tuna barabara inge kieburi tuna barabara ingi kundia tigania east tuna inge chidegembe tuna inge chidegoji gobo saudimenti no mwaka project hii chonde atobone benefit atobone barabara ingi nilitwe nikenda bakomba kwa lidi mantuja na kintu kigake gakaru no kona jumbe batu inabo in case barabara ingi chiendro itikuru ite diri project kwa tuko te project mwe diri I'm telling you MPs batu inabo dene miru duwa ba very hard time bakego bana temwe ko ni biziatu ni atabarabara iki akalene so to help these people to help anyumbe babetu the president must complete this project no mwaka project ni cyojure kenda to bakiona na ndi nyote kakijabure kuna barabara ebure kuna barabara ya cyakore ikore indeli kuna barabara jetigania east kuna barabara jetigania west all these things they are there and they are for the Meru people, so for the benefit of Meru people most of this project must be completed. Nivoga sana Burimba saa enurakia rewite na araba tukarindene tukarinde kaunti yetu ya Meru oringi kurikania atukiringa kura 2022 tutaringirete mutuma twetinkia aringa bana wa Meru twamuringirete twaringite kura ari munini wa ngavana wa kaunti ya Meru kidogo mantu ya change kamati ra change 2 days no kwa delegation in Besat ejita Meru no kwa jago ni deone baiku de waya bejita kwa na Meru ule kalina ule kudibu ukaje tekela the other side saidira ngitu na rutenero rungirwa matura ja gwita mbere nukuona ngapa na wetu no kiejana utene ati gwita michemanyo kurikya mjana mikutikine Nairobi ali aigo senit buga gitu yakiu nukuona na kugira gwita uchokia biuria bila biatura bie pending dia bitaanza kwa Meru County bia konditi kwelezira kieja ila kioragwa ile itona mtu uchokia nukuona na gudwa agita uchokia biuria bia nalita personal weja michemanyo jeje gwitwa jeje kwirwa ya michemanyo ya Council of Governors yamini michemanyo ya governors na ba chemeni governor watu alilwe kauro ti michemanyo ya kinya utijwe tai wewe gwitwa lakini na ndinu uko naenda gwita michemanyo lakini alita michemanyo after kumalitina ile akomionera ituminandi na ndivyo tumakwira ukeje uteka au we are going no ura twitite itwirite tukinyetia step tukera to Meru iba dirikale jikanya ndito wisete 3 good years ututo kulidia tuone to Meru bambe bakiriria karuo kau kaiku gutikeje utonya na kiata kiambere nyoke je kudhuruka tauni muloni utida gituma kyake aliku kyazirire utikezira gikuna andikira kiraliku but we have got some few people tuina ntuma kai mono pa kudhuruka Meru hiji tunatuma kai mono bakugiria kwa kundiseptiantu lakini batio bera dina yao yongwe mbio na dina yao bati kugembio because ukwenda manzo yaba kwa dedia te kama kwa dirwa manto abu kimono imuntu gokia dedia uraka inga dedia urenda kiukiao yes ndakwiro no ntumwai ukeje uteka Meru County angwetu briefly ukeje uteka Meru County into to promise itu promise level 6 hospital ili Meru County aja lakini anto baba critics baba bati utira ba kinya bali dia mantu ya Meru County itu promise itu do kweje ka koromone 800 million anto ba critics kana baba kundukia dirikali ya mutuma utira ndona betete TV ne kana bejite station ya to kanindi guru beja bali dia mantu ya Meru County it Meru County ni kwa city okay na ni the president duka no tanga se ni the 60 city atubaba pakunukia dirikali ya mutuma utira baraja batangasa batura Meru ni kwa city na ile city atia gitu kila tuligenwe ikugwa tiba kibwa state lodge igakwa ndene Meru
but kiki bakuwake nikyo baina kyo ndio ukajoteka the same people ibo baina kanya urunga makamera ene na gwita press bageta ara gakoromone gwita kuona si wengine gwiteka bakiuga etune bakiuga thirikari ya mutumo ti wirathinia akura let me tell you one thing thirikari ji na si wengine tuire gwitikana na imbugite gituki kana ngagicokeria kairi for the last 10 years thirikari tuonde kijite kiangama na kiraitu kiangama na munya kiangama na kawira utira si wengine tuire gwitika lakini na alituona step ejuketwe ekugeria kweja marinyanya jagete je controlaga wistiere iri agwitika gakoromone kendo ruji rwa witika effect yanto tuge tukimwaka yake di ndo ndenda kwa dile matwa critics baba kuthithia thirikari mutumike kwenda kwa rire utwakinyira no kugeitharunga merande betabere antu atiri itukuthondekirwa a very big supermarket ye kuthithwa mini thokweje modern thokweje ketho ine nya tuonde byabi kwendeka kende kedo gakoromone ibete barunga mebogyo nibarunga mebogyo kuthithirwa thoko nibarunga mebogyo atiri ruji rwa kanyururu kuruka irala rwina ruko ruta kunyuma jwakale na aongi ibarunga menado mebogyo ruji rwa ngabioni ni gwekirwa nyande ndatika contractors baleo bagikera ruji rwa ngabioni wajira ta kwa polisi thirikari jichombo tukugira kya mutuma na kwanza thirikari ni ajitheria mutaro Jwa kumira kwa polisi rwenda miruji rwa kolekte okuma milimani na aturi rukena manjira rwa area ya milimani rumungiro kuma mewa zina ruji rwa kolekte ruji rwa ruko rugekirwa rweta rukaenda kanyuru no rwenda ugeta kuthia mutaro yu na dry ijwa aturi rwinjira ruji rwa ndavaikirwe rwende kaonde kilo no rwitaira kiuna ndikintu kyakingira kwetu bakigutaga tukauga ikirio the other thing ile tukuona na ndine gituma kiatu ina kyo katwagi na gwa bulu le twakinyira thirikari ya Meru County uroko mithukia ni the former governor no letete thina kyo the thirikari ya Meru County na ile tete niki mbere mali ugambeje kya Meru County thirikari ya Meru County and the government mutumage kuyambeje ki kya Meru County ende tatu ira ikire ko ki lakini mukaje uteka babu ni ndio reality ibu kumenya mbeki kiyirwe gitera kaura no wina mbeki rigite no tubwai ukaja gwita mugutano kenda kinyomba kya ngoroba mugwanje kya kwidini tu yaja kwa ngabana kigwita mwangasa kya center yo kya center na ikibitali yakyo kibitali eji tutura utata ndukiuga ndawa ikura ndene Meru County kada ho cyumba kwiziro icyo gwita kweja no kibitali irambirirwe ni twere kura no ndawo ticho kya kinya kibitali lakini ndio kwa kibitali na ndawo na baba gwita kubaliwe na ndawo ikibitari na inera umire na intomi byo de kiriji cyo makodu nira kyaondetwe kya equipment cyo gutanje level 6 yera lo kana level 5 cyo makodu cyo kyanda baituro cyeto kyagendo kuma gutega muno intomi byarab cyo makodu bya byaoni byaju kiri byekweku akyo ambeke yira within 2 years go bade million ire kyo waka kinyomba kimwe ina iromire ile simu nyomba mbekini ira cha Meru County kyekinwe kinyomba kiu ikyande beta bagweta ukombuli warun the same money kyanu mbede kyanu ira bwala ka county ira bwala ka tax ira bwala ka bio ile kunekano cheja county ni ikyo bweta kairi bugeta kurwa ngemura ka bechu anga sakwa ngambio bugeta ukoba mbede kyanu bweta kairi kinyomba okirea bwakoba mbede kyanu gwatugecho bwaewa. That is why I'm saying. And to about it, they are the same people, but I'm they are the same people, but I'm better no judge their work and tumbuli nale. Lakini batiko na kugu. Kwa ndo mbele within 2 years kwamba uko kama more than 150 million cha kwa kinyomba ya kimutano. The people should talk the truth. Ito batiko aliama na tugana kwa dineni yoto mtu uleta ukaleka kuga uma ukienda ukunika umo bukunika norongo no tero tugetekeria uma ndene Meru County bukunika norongo katukero burutu ero atiri kinyomba kigyo komboniza becha imbank ye yambiremwe ye mugutano becha wina cha umire kibitali yere na within 2 years kangabana ayejo kwa former ngabana ayejo mucharonga na kiguza jina wala alibata million kwa kinyomba keu within 2 years benda kuga becha chingi ginyapo mbaba tutwereza mumero narente kwa sombe cyo kitau ne tubati guro umba mungwa ina becho cyuma ne ina becho cyumire mwekuruju wangwa ngabana no former ngabana na women rep for 5 years
atobenye kwa kanyaka nyomba kamwe tuone igaiku lakini yakwa ngavana aki within 2 years no mbete kwa kanyombe na obadi alibafta million no mbete kwa residential place tumbuli angaina which is still costing more than the other million nekyo tumauga tumuga atuibali uma na lia mukalia uma na mukunuke medo nya murungu akabona na tukialia uma akabucheka murungu akabuchokera maromba jeni auko kwalia uma Mr. Mbwiri kwina mantu wariri yegie siwarinji ira yaga koromone ekwene ita ya muri kimuno ni antu baba tukumba kutira bakibata mbaru ngavana mutumanto ethinkia kidogo yaumira na thia tibangavana aba yabaua rwiru atika lakini irombere kwithira ukibwithu karabati hapa na pale rwarekotika njuzi indonete post ringi kira wairuru kwambiria gutika na utwirire siwenji kinyaka itakanga vanas baraba ithirite bara unyuma ngavana bathatu no yethirite ina thina ni atia thirikari ya mutumia tiumia first priority akena ikethiri kurikani nio barikane nio rumo batikethira nendike ninya ithronere twitite gutwike tithire rimwe project re chatumira kuromba kura ja 2027 mbere thank you nyero ndo bakiure kule kidongi mono ndio kambere siwenjire kantu baba ariko medi yore bati kudidu ukajoteka kemapu yongwa siwenjire bati kudoidi mangiri eto bati kudoita unyajeni ibati kudoju kito nege kwedi mangiri and it is on cause and I'm telling you tukiara jana arwa tukinyo kinya 2027 dirikari mutuma ikedwe ko manage with siwenjire hale emikezi mangiri nene ri planine ile kemap ekwana ni orege etana orege nama so what is just left is the budget mpesa kyo mitara kyo mikezi mangiri and I'm very sure kijezi mangiri ara itite mundajura an area ara geta derani ara itite it's there nije wineri so kudeta kwira nere njerwe malinya for the time being bere plan itiadi dominika di mangiri siburinjera rukorora utikombe kudwa rugita akire atu na atu baba bayinya rukorora no step where educate te komini that marinya jajenji no solution ni siwiriji no siwiriji kai tetagweta dimagiri na ure tikinyera na ure nyamuntu mutindwa atigwa muruke that kwendeka siwiriji dimagiri it's part and parcel wa kumake Meru City utumiro city tuna siwiriji jara ga koromone yu pati mo ya uminika nao ne kedo aye nao bere tu tadi ya 27 no mwanka plan ile ka diwa idrueleo ya na tukera mantu jaki kubuite Meru City Mbwiri Mbasa wakira oki wailete county ya Meru itukinyetia rato batukumba kuthira tukibuite city kana ikware gitukwaria kana utesete kinyaga ya city ikinyetia ure kwendeka yudia jaja kujura jonde uteo I'm telling you, kila kilio watu watopati kugurwa muno. This is an opportunity. The opportunity is the president yokwenda tudwa tunda the 6th city. Fortunately, 6th city agwira Meru. Na me promise na tangaza in the whole public. Sure. Kilionda any kilwa president ya onda zikiawe. So in the book of records ni kuona the president na ugina Meru ne ka city. Na ne ka city ili apart the 6th city. But let me tell you one thing. When you wake Meru ni gutajwa, ti compulsory to mwanka babu to mwanka idwe ni the 6th city. Kwa utu alienda kwa utu rega, president no na power kwa the city iji city. Akamikia teita tabeta mudidi yate. Otebu. Akaungania inawege. Akamikia kanisa what did you do? Teka city uendelea tu. Akamikia woma be kwa wanga. Ni atamudiana kwa na kwa ndia kwa dipiti akawenya kwa aona kwenda kwa city mudidi yate ugo tiu so now the project mato ya tigereja tididitwe jali wa mato ya tengani na tekto mwaka idweleo ugo utare siwiriji yes untanira dogo era modern market ya kolomune yes level 6 hospital no ikodonde kwa spata ni paso of the city kwenda ndo kale jije kudigwa kumene mwanke kinyamugutano kenda barabara ya is the congestion ya barabara kwenda central jije kudigwa those are part of the arrangement ya kwenda Meru City na lila city je ka inyeke ja kwame akeli ku iji chezo ndikaba chipranine iji kojura na leo tuma kwenya donate na ndiaza city tira kiali city teka kiali city no cha dide kiora kuwendekana gukara kakiali city chete kyojura ya madwaja kwenda na yenye moko na ndio na jumu ndoni kwere imwe ya itiro jodia all the status
tumbia city for example ndore tito juriti na nyamo mbata teka ujure jonda anja kwenda na nyamo runti witigie ko jure disi ko jure nyato nzabeni kedo ujuriti yondo tukenda monda ni airport tukenda some other things ila kininda in the city so katuge bate twareka gute opportunity ndira yeja na opportunity no era kwa opportunity no once ekeja ukuruka unetire katwetere tone tuyuki opportunity yi tundira enda jangi tuina city baba tuina city then je ambwiri mbasana tukonendeka chitono kwa titete mbere na kumba kwithira chikithira au kira kwa Meru City na Kinya State Launch kumba kwithira ya kwa county ne ya Meru manto ya ile ya kumba kwithira ya kiguna atia mukario Meru na Kinya bwimure miambo ku ya mwicho tukibwithe Meru City na Kinya State Launch ya kwa county ya Meru manto ya yonthe nya kwina ngutu ikwaru ati ekieni kya ndege yanganteriri kuchia Meru angana ko wakuwa orende county Isiolo atuna kieni kiande na kieni kikandre kiri rutero rumoke Meru rutero rugi kiri Isiolo na bando akitomba kuthira kikibutha mbura kibati kumba kuthira kikyagira kendande achumba kuthira chikiwa akieni nekira na bando nakwato kubwithe Meru City manto heyo ndia kagunate mukario Meru kiambere kiri mukario Meru kira kia gutega mazoea mingi mono economically Meru gafaidika tukenda twena roto investors tukenda kwina ndo mingi mono bakweja Meru the second thing atuba baba uchwangugi ngugi koneka na ngugi koneka antere mwanya for example tweja na gwaka na dokwera gakomuna ngukwira ira ire ko anto bakadwa bena ngugi ku oja level 6 hospital ngugi kedweri ku oja sitro kwenda gwakwa nale atubaba kandi kwa kuno betu oja nyaki kodi ndio kali njije kadi gona usiwe these our people ibo bakedwa baiku so ukayakuda ikadia ngugi kile antubeto ikadia ngugi kila na Meru na economically Meru ikanene Meru ikatezeka kile kulingana ngeni baba keja kile every city yomba gukira ntubageni baba kuliunga ku ageni bakubuka city ikadwe tena ageni bakuliunga ku umesite witibwa Nibaga sana mbwiri tukirekeria ku baba kulana mekabakiwa atiri engavana na kuthilunga muno akaya na mbeu cha kwanda mpempe na fertilizer na mbwinja kumba kwithira akiana ariwa nguichi batukithira chikibuthu ni MCA kana Kinya labda anara munini wa wakomba kwita akwithira akimuwakilisha ngavana abati kumba kwithira gichume kwa kairachi kubwithe barabara kubwithe mirandi menene atira MCAs mantu jege aweja ndipwa mpempe weya ni mbeu uwe boku bwegi ontubunu mbere tera la kuguga ndanti tonyera jo jamingi muno gitukira kalira gimpempe kan kalira gitukimwe ni ata huko ni minister wa health ondene Meru county umpa kujukia Meru kwempempe watu kego wite kwejana utige doketieku utige manto ja health utige tukumeina hospitali ndawiri na go kaejana mpempe I think is very funny one minister wa agriculture no ali aja mpempe no ikieja no na wotu wije minister ina ali mpempe ile no ikaja no isi bangi na go kwa si wa agriculture tutikubenya ko inori ndiko patiku dotongereti wachoka kani okedo antubana abaju kilengogeje ku mpempeji na itingo ba county ibona ibo batongereti na nyabo na boteka tutikubenya abo mite tutikumenyora gukari mpempeji tuije ibati kuzo itongereti ni MCA oyiye ontuno bwiji everything concerning kweja na mpempe kubati kuneka the MCA of the area no wina antubaba na no wijo nturi kaliate eta na atu antubaba amuteja ku distribute mpempe iliku nikenda zinjera tureje gwekuma kyagu MCA kyagu utawa kyambi yes airunga maka uga mpempe ni kuiwa na ale ugira kai kya mujandra aju kiri county assembly nikenda si wa health yengo ndo akweja na mpempe katu ile kabinya we akedro ile ukeja kudwa ai na uma kumantu akwaje ja uma na kya assembly to ndaraga kinya mucho nju na ju kya assembly to ni najo wakinya ndata ndi mbere ndiria kambuge kumantu mbali ndienda kule antu bagwintafia na ndani government ya mutuma the former governor kule antu promise te kwa tikiti ya UMP
na tuba bakaiwe tikiti ya UMP kulingana na ura bakomba kuangaratania thirikari ya mutuma. Yes. Na ari andu baba kuona baichunga rukire tha no goro bakiaragia ciwenji bakiaragia ngamanto jeta bakiaragia bio bade jesi nani ngira bakuthithia kire itigiti bauchwa pamwe baichwa tigiti guta kurunga ma MCA bangi baichwa kuonerwa kanya thirikari ikawira kija kwambiria campaign bakethwa baika gotine kawe bachura churia aja bakithiuruka ni gero mechemanio ne kenda bomba kuthithire kiacha teka kwino thirikari ya Meru iguki teka kwinga kwingwe mutuma thithite within the 6 months utuma kosa mutuma thithite nkurukia jara thirikari ya kawira thithirie miaka withatu na nusu ithiri bai thirikari ne na nyoke ya kwibwa kwembeje ikoro bai mbeje bakuthiuruka mekerika mutina bakuba kwembeje ciurite baba twetole sabo those 2 and 3 years iukiathira thirikari mutuma kawira no yiyetembi imbi ya urire ku iyo papa tikuza baitwira lakini tepa tutaria mantu a mieri 5 6 bakiuga ura gukari na batira uga ibatwira bakiri utingo baria ukeje uteka mantu yaja twira ukarika then Meru County the same people baba kwaragia let me tell you one ibari no opportunity umwatwira MCA lakini MCA utira arungama aja mantu ya kwithine Meru na mtutura MCA lakini akuma MCA ili akwali ati kwina dine Meru na kwina nkwengugi titi ka ugo mtu ugo MCA uturori MCA ibie tumiro ngwa kwenu yukeje kuba no thithagia bwa kaburu ibie tumiro wenga wakakura uje utindo uthiurukanite na thoko na aja na gwicetie kuruma thoko na gwicetie kuga by ibakunywa siwiri that is the problem having mtu ageta kuga ni anto utedia lakini tanto utedia mtu yingugikia wena kio ikauka wako limira na nje wote anto baba yete utedia kija ugo ni anto utedia anto baba lingi uguchokia utinge kwengwa bali uguchokia no kedwele msiye tukwadia no kedwe ne nyoba tetera ende yo tibonero tingu gyoraita kinyana ndiwe tobera ziwe ngine buki anto baba kwengwa uria byochoke kwenu ukalende guru wandieku wadia na anto baku uberoroka abadidia boka abadidia no chokobere sore ikiro tabadidia bai kwinga. Okay. Aniboka sana kwena nguthingici gutamba tukirike Bruno tukurikia mantu amingi mno ya mu kumba kwithira bari for example ukethira CEC wa ugimba wa mwiri na indagitari na nwa kumenya mantu ya health na ndagutire ukiri health taiko ki mantu jegie livestock kana ki mantu jegie sport an example lakini kuririkana gavana wa Meru na kugwithia rishafu chia wete kueleweka na bangi kinyaki pa putangu I don't know kithira ni uma kana kithira ni urongo nontu imbona kahito ko kahita wencha mbikine muno ya gavana wa Meru ukwiba mantu ya yau kithira ni gitu mbwiri mbasa ni ukweli ama ni uongo nontu kinyo kirikana thirikari ya kuluka irera ari ukanyuma no bwo yamba ire na ngutu ikari yai mbere mwalia kawalia ni ukweli lakini teka mwinyita ngiro ukuga teka antu bakubuto kulingana na ura gukari yo uga chief county secretary ura twere are acting okay uri acting wakta for only 6 months no tumbo continue kurukia kulingana na watho utumbo continue kurukia au no tumba kwa confirm dikairi after 6 months dirigari jitira na public service board e confirm county secretary ezira so secretary gitarere tini ichelia ezruari ku gitarere azira public service board ita formero public service board formeto na ndira tumwa within 2 weeks ile era formero ile formwa 6 months challenge go expire cha mtoro ya county secretary public service board itetere kotini kile tari kotini ni elingo mutangaza ne mwe public service board nyawe kaja kura mutangaza within 6 months tuikinya mwedi jwena akedwa ate confirm kinyawe kabati gutika giti the other one uro kitungoda kwa lidia ali nyawe another one wali CEO uro kuna na bagembe that is another guy ura no wina itwikali kijicho the mantu yacho on the uma accountine no ra distributor to the people who are concerned ali ro antu para bongo para ugira ali ro no ra dikanyoni mtu
no raita information changa bana chonda agikaija kwa ofisi ya Kawira Mwangasa na no raikagia the other day au miraja kampani Kawira Mwangasa mwanka gweta kwa gongo gikagongo ngaina na kwa raira na muthingatira mwikia nao ukethwo muturicio na bula mtu kudugania na ujue ciwa wa staff oku omwitikiria beta mwikia information ciaku agaikiria ki mtura ura mutura nawe guture kurwano ngugine kandi atiri ari wak that means ukarekiria ikio gituma kwira atiri taka kwa information ni nebati gwikua kuri kintu gitwitaga wita secret ira kieku wikiria na outsider ko batinya kuthekwo you can be joined for 3 years ugwati nayo na ikio saindizagua secret official secret act na witonya ngugi no kamba misaini no saini etura fairone nikendo ko liro kagwa to mitete document mo official meeting to office na ale tibandika no ikiria to abatiko ndo abai nayo abatiko ditango so mtunyo kuga na longi kingugi teka longi ngugi yake information nira ya clear ati ku information kio bichita igata guntu kunge utibati gweta kyambera mana bati kwa kotini kwa kotini answerabu na ata official secret act na ikikari tuisheria na ata kiombera kumoma ile atakile atu approve why they are not supposed to go hiyo sheria na ndio ngukwira atiri womba kwenda kuvuga mtu na adini tie lakini kwa tuika tungu kaliuba watu bakuvuga ngapa na mutuma aina right don't see you ba no badulete na umuna president yakenda kunga ministers bawe kinyo utumbo dizagia amu wadana makosa kwanza nyate murenja mubutira akwenga mutuli ata mwinge ndakandi ni ate bwadizire no muchoke ni alachokwa ungateka mwinge so kwe powers kizo kina gavana na kwe powers kizo kina president kizo the people working under them for the baraba iku na ibapati kumenyera kwe station yekinya na rankira udayo nio kwe ranking gavana abati kudirania nagwe na kwe ranking president abati kudirania nagwe kwa kama yaja PS ba wona ba minister nene president yake ndo bengo nalwa abengo nalwa na bakana mantu akadirira agu nivega sana ambwiri no twagutikire kuya urengia ukirimeru TV rukireke ndo tutariri no tukunura mantu yegi siasa na witina mbere akaunti ya Meru lakini ndekethiri ibo kuriu mbwiri mbasa batu turi ya Meru tukelewa atya ibo mantu yeyo mbakwithira yagita kenda tureka gutambia ngutu tukiwa ngabana gakuguta ntunguge ngabana gakureta ntu ba barabara kwawe barabara kwina nwe ya batu anyoto ngui kenda tureka kuthwania mantu ya mengita yau ni ate tubati kumba kwithira tukimenyethwa kana tukimenya bobo buthika butabuthika na buthu kubuthika no ntubo tumiki na ki untu kwenda onchokeria na ndeka cietu ajikumba kwithira kiu kya pending ikantu kuingi kurenga bane yo mtu ya ugo mtu ya ugo president mtu ya ugo mtu ya ugo ndio mtu ra mbagitania no muge uni ngi mtu mbagitania ngo to afindi ko ngenya ko menya ugo titene ngo ira wa pendika